maram community ga tampaki maitei single never relation not only maram but maram ga amuk tongana never relations ning thau palingegi puari the yaw pot haibatara madugi naknaba attachment masulei aduna mayam ngasi se sugumba satra singi oiba aduga yamna sumaru oiba nimpu ga nithoirak suba sidaida aiba baton tawbirakpa maramgi women's ki mayam ama laaga adagi elders mayam laaga ingonda baton pibirabani madugi damakta mayambu thagatchaba phongdokchari sugumba yamna maru oiba function sida dais election biriba aiga langminaba Honorable Minister Govindas, Honorable Minister Sushindro, aduga Honorable MLA Dikho, aduga Honorable MLA Kumosa, adagi Maram community gi Ningthau, aduga Maram Women's ki President, aduga Senapati Women's ki Su President Yaubiri, aduga NPO gi SD Sagi, Mayamama civil society gi leaders student bodies ingi ansam gi ate lengbireba mayam punamak ai one by one haidragasu aduga search ki leaders sing koi hujikta isol khorambi khiba koi kano dagi kohima dagi lengbirakpa aduga koi Don Bosco gi principal father aduga mangla lengchin biriba yamna maruina maramgi youth sing silnaw sing alaman sing aduga dais lengchin liba leader punamak phaja bai sai sakpi ki bai sa sing aduga media gi maru pang sing aduga deputy commissioner district sigi SP aduga media gi maru pang security gi laminari ba ngarang dagi saidagi leiriba mayam punamak aduga selisa mayam punamak pai ahan bada kai khumna bagal loina ai mayam noluk chari ai matam sangna lokjoroi ge ngasai mayam mangang khre ai wazara ina Francis Zara inana su yam phajaba my experience leiraba state sigi yam atangba leader ni moina thambi ki bawa adagi ai maru Francis aduga honorable minister sing dengan sai satu ki president maramgi ngangbi ki ba Yamna maru oiba singang kre, ai kre. Yam thought provoking oiba, even ingon the bada. Maru oina manipur gi, daga pitribi gi huji oire iba pochi da koi yaug da baya da bagi tangkak tuni. Aduna oirang bani towards a transformed society. Ai maru oina koi gi tribal gi youth sing uba kanda ingonda nungai ba phawi maroina student community sing moida hujiki reiba generation sida aina som uba mamangi dagi yam khenna ba khara discipline hujiki satra sing da aina uba phangba si discipline da mai khoi gi maroina I can see it to the tribal students loga maroina khoi nagagi silnau singi satra sing si well discipline way aduga like education da concentrate to health care to yang kahena nisada drugs da aduga phattaba kaino thabak ta kaya yawba percentage yam nemna lay sigi science yam afaba science anga sai su khoi hainera bini
discipline leitaba society amana chawkhot pa sum ngamde discipline yaudaba society amana khoi mangba sap ngamde aduna ngasigi laiba generation sida ina ubada discipline na mayam phajana singi silinau singda maroina hauraiba youth singda nupi singda masi phajana maintain tawbi mami tai the good mother amagi role women singna naga women tribal women singna loba adugi output ne lais angang singda youth singda mami tarais mama paradi masa fayen hai aduna I appreciate onge yeah transform singa sai hai ke badu maine koi aishu nasai Francis na hai ke badu aiga Francis na mana mantri hoiba aina MLA hoiba na 2006 mana minister hoye aina MLA hoye matam du dei bani mai khun chase na uilong sat pa kan si dai da aina spot to da hai bani ma su ning sing ngoni ngari ai yum mamagi ari ba yum mamagi manung da sanga kan upak se u aso badu ki khaira ga mapak se kang thon da tum me yum ji sumaina I na taru ga nem na taru kan da layeba asom da na Nagaland lai re pumlang lang e jing ho kariyo som da na akhoi gi lai ri ba yum du hari sini upak da tum me ba not cha pai kang thol na ta ba upak ta bim da ai Francis hai bani os Francis ai na nang oir ma dai di na Nagaland salam mani ai hai ba hai da manam ko ningsam bra hai bani kano da 2006 da ai na nangi sida leibo nang oir ma dai di na Nagaland da salam mani sai ma da hai bani aram le ram mi ba gi difference to Kohima Nagaland gi town na mai pungan nga na thalaga madai da lambi o jingo pulang langaga ui songi akhoi gi uilong da leirami ba phibam duna terrible horrible adu dagi ni madu kuma mayam do ura kan ni aina luckily akhoi ni BJP changminare jai laiba geng ase Laiba yang badi short thato ekoi live to God maram di matam du da koi gi youth mayam se puzzles halak pa shirak pa mayam Delhi ngasi adu da ani sire ngasi hayeng adu da manga sire adu da ohum sire youth mayam se hekta sinarak pa hanar pa mayam one blockade Channa bhai yadab unna bhai yadab na lakpa matam du da ai di matek ama moi minister we ai minister we na dum ai hai MLA we na hai sin zama drakar le re natraga de ko ki society si mang ki bata re madagi ibani rex lominer ga tholok poi rex lominer ga tholaga kari dang do no khangde matam du da only BJP ki MLA amakak lai Only one BJP MLA. Moina sarkar ka paira ka power ka pair kanda khoina sang bunate. Only one BJP MLA was there. Biswajit aigi maru. Madudai da sang kanda sense ma ka korpo yagadra noina sida haiba transform ma si yagadra. Mada sang bani sona chan bidana Francis lehore ai kare Adushu khangde isorna aibu sida phamalle sida lehalle first time madugi first time du da bukan ai ngasai uilong du ningsange aina hek si minister oiba 2017 gi March ki 15 da I took oath governor gi da hek governor gi tholok paga ai gi party gi office da function nama tawbani reception ki type da get together Madudai da ingon dagi spontaneous hoina agi heart dagi thokiban agi thawai dagi thokibai batare let us go to hills aduna madudagi hora kan nga se koina scenes ama landscape scenes ama aina haibado sakhot pa manadraba
mutual respect manadraba izzat tawnadraba amana amabu aina aigi igoda ai mangaena aigi superiority complex lairaga chatlaba punba yaroi punse haragadi give and take equality equal sharing mutual understanding mutual respect adudagi neina let us go to hills na laubugul loina nai madagi ching se satpa haurakpane ching chalo matung daina sigi awatpa awaba mayam su ure numitu daina MLA wedding era satpadana wilong khatani uba but adugi matung dadi yes and every cake anu kanarsi sala kana singi praja singna wari ba mayam su urakpadagi aduga amuk honorable prime minister modi ji gi magi schemes mayam ga leram duga dagi state government ai koina mo anoba scheme mayam ma ga yatla kanda health sector da CMIST chief minister gi haksel gi tengbang we launched it in 2018 21st January I subject to correction only lakh ani khangna hobune imung amada singi oiro tamgi oiro imung amada anaba ma yarpo matamda madugi anaba dugi layeng na hona bada whatever we earn ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯃꯃꯟꯅ ꯍꯖꯤꯔꯥ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯚꯟ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯂꯨꯄꯥ 30,000-90,000 ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨ ꯋꯥꯏꯑꯦꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ 2 lakhsꯇ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 5 lakhsꯇ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 280 crore की मथक प्रजा सिंह से फ्री लाइंग भी करे बकोई 280 crores बुक को एक्सपेंड हुए मधुकी अखोई की सिंह दना तरगा तमद लाइंग बंगमदना कप्पग लेरम मयाम दो आई इसा नारगसु हॉस्पिटल द पुनिंगाई डॉक्टर द येंगिंगाई पैसा लेतेने ऑक्टो की भाड़ा लेतेने बस की भाड़ा लेतेने कप्पम मयाम दो अदुना अदमाई रोकाना चेंज अमा ngasi di yusi atay yengano koi senapati khate yengone senapati de ngasi laiba pot mayam si yengo force of in sky ni hujik laiba koi gi multi storied car parking imphal da leitri norris as we accept got in atran leitri multi story car parking hujik sari se loidore ado yanenge disat to bidaba mayam leaders in the in high development si yaringe disturb to duba adagi husi 14 crore gini koi gi indigenous games ki stadium service only 7 crore kata tawsen toramani dikhoga koi khumosane koi tanar ga as tawrudi to phajana tawse international level gi ya do di na tarokan hujik si 14 crore gini koi indigenous ki कोई स्टेडियम अमा सागलाइस यूथ स्किल की नसी अकोइना जत्रा होलिबसे कंक्रीट रोड सेनापति अकोइसि नोंची सही अमदा था 8-9 नोंग तायेब अकोइदा था 8 दि कंपलसरी तायेब अकोइ वर्किंग सीजन से वेरी लिमिटेड ओनली 6 months कुमदने अकोइना थबक तव फंगिस अदुना नोंग तारगदि लंबी कोइला सि लोइना कायेब बिटुमेंस कुइना सत्ते अदुना हुजी अखोइना होल मणिपुर की लेरिबा सिंगी हिल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंग उखरुल यावरी चुरचानपुर यावरी कांगपोकपी यावरी तमेंगलोंग यावरी चांदेल यावरी लोइना सेनापति यावना ngasi अखोइना सेनापति कीदा जत्रा होलिसी लुपा करोड़ 27 crore गिनी सीमेंट कंक्रीट थार दे लंबी सीमेंट कंक्रीट लोइन था 40 years की गारंटी ने सही निफुगी हुजिकी कोइलास थारिसदी सही अमदा नेक्स्ट ईयर काई बट हुजिक तारो कदर कंक्रीट रोड से 40 years गारंटी ने फजना थार कदबा दुना आई एम सीकिंग योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन यानी मसी की थबक से सुरक कांदा करीदा कना कना गुम्मा करीगुम्बा डिसप तो होनबिदबा अदुगा सी लोकल कंट्रैक्टर न ngमोय कैपेबल लोइबा कंट्रैक्टर कैपेबल लोइबा योट यावरकदोइनी सीमेंट यावरकदोइनी कंक्रीट यावरकदोइनी यामना मओंग तान तौगदमनिना मदोई मयामदगी
cooperation sik tawri sida nate sida yaudaba ngasi kendra ahumgi honorable ai marup dikhogi ne honorable ai inau komosagi ne aduga honorable MLA khaisi ma nadana leire ma isona thuna phagalakpa soisno kendra ahum sida CRIF da road central road funding da 22 crore amaga lambi yauri 22 crore adu ngasi gisi da koi mi pakhatna ba yauro ne na ko haptram nasai dikho pakhali do yamgre marang gi yamgre aduna ai development si manara kanda ai koi maskel gi marakta amaga nungsinara kanda ne be koina respect lainara kanda ne koi unity the oneness na laktoris indigenous people singi nungsi khrabo wari di mayam hena khange sa koi gi makhel de koina semi duni makhel da karor taruk taret changna koina semka liba heritage park ai koi mayam gi horpham including a home ngasi assamese haiba home si bawda koi sidagi la kana pun chadmin gi haibi wari angami aw state khaidok chagragasu tampakta leiriba khoi mamang lom da leiriba tangkhus maning lom da leiriba jalarong community sida leiriba mau maram paumai thangal sigi mayam sigi oiba punbai khogi oneness history si semtok pa yadabane history sembai new juwa yam thois history sembai yade history we lege the facts we aduna ai matam sangna su loroige ai khoi hojik leiriba irang se I need your help maramde ai wari matem khatang lijage waro bigno 1992 93 97 adagi marak sida ai khabar dorme ai khabar editor hoina aduga social activist hoina sudum ai mayam gi question chelagle matam du da thoki ba thoning ne ba thok tu gi matang da I was one of the person Kofayana Committee of Peace and Integrity na ama linkalaga koi marangi maugi di khangam gadra khangam imphal da leiba kangmu di khangani maram di sing chawba thum da ba jaga ni na tong da leiba ni sing chawba awab je kya khangde ba mau maram ising du da khangem ko ising atum bana maram di noi atong da leiba mi sok ti madugi kanda ekhoina Kofayana Committee of Peace and Integrity na silakanda committee am sema kanda Piral angauba matarokanda una asangba humgi yega peace sana tarokanda ai madugi gypsy thobudo ine koi chen chelaga ukhul da muchakkani sanapati da muchakkani konada koi tamai da muchakkani tameng longdong muchakkani kangkopi da muchakkani amada muchakkani tarokanda peace porgna bhona khib Committee of Peace and Integrity Sanga game bio 92 93 94 sidai ko chen chelaga ngasi leiriba manipur university sigi mamang da akoi market am leibne so market ama madai da akoi yum kai mai thado oba leitraba chenpham leitraba mayam sa akoi adu loina poraga da thammakanda koi mayam na cheng chak pira kana thammaga santi gi wari sanana ba khonaraga Santi porki. Hoi matam changi, but hujiksu ay nangasi ay marangi yut ki chukumba kano sida singi silnauk sing maroina koi nagai silnauk singi. Aduga atay community library ba mayam da ina appeal tawning si third party masangi. Hujil labor situation sigi settle tawnana ba peace resort tawna hona ba. And maduda search ki site tagi community leaders in the side tagi daita lobi reharga jile irba manipur ki fibam si whatever grievances problems lairiba bharat ki constitution ki makhada lairiba manipur sarkar ki
egg and rules ki makhada loina settle to wari sana ga settle to ya bang hatani Bharat Sarkar ki constitution makhada loina settlement por po ya bang hatani aduna haugi bana hur ga so ina New Year gi aigi message da mayam so haija badune let us forget and forgive the past mistakes but hujik ya no ba peace ki oi ba du mulambi masang minna raga akoi gi hane gi manipur ingna chingna nungsina sing the live landscape change tampak the live landscape change praja sing no war ga leiram no mo gi chaningai le tena torma ma am hujik tikra kai di fagal le honorable prime minister gi saying pre the sahi kya no pirai ba we overcome the covid ki sathi kra laina do koi yang ka hena so open sathi na ya hogdana hoi laibak thidna mi lising amani ki laib legi kana ko ma state ta lising yang khai lak ta sinagrim du bi sona chan mi na koi mayam united thengna ba ki overcome to ki similarly sigi hujik lai ba su shi koi pun hona minerga overcome tawna na ba peace ki lambi da purang na ba ngasi tinbiri ba nagagi ya maru eba leaders sing su yauri church ki leaders sing su yauri elected member former elected members mayam su yauri no kitang dai lobio lominasi ai matam puna makta 24/7 ai dum hanga ga legani madudai da ai gi site gi amadi government site gi whatever peace purang na bona da mating darkar leibudu ai share tok jage haidana masi magai mayam thamjari ngasi khoina mayam taning ngam gadawsi aisu la amina paisa su yaung lauthok ningba asida maming gada lauthok ko je khuba yeu kan kan khugi de ba paisa yaung da bena aduna maming ga paisa ga punna lauthok ga khara phagadra ina ko ngasi tawrais da khoi rigid payment senapati district headquarters da sador isi crore kun ga taret ka point lakh kun taruk crore ne means 27.26 crore. Aduga total to kubakara haure to besapa lagan. Ha. Ada total singi district headquarters ida gi damakta akoi gi rigid payment gi singa tangga khena gani ko khara. Chingina area se town si pi आईडी कैनो से कोई की दिस हेडक्वार्टर से अतः सिंगल लंबी सांगबा तो दिनों उरमनी एनआईएस डिसेल ना करीना पाइखली में कोई पीडब्ल्यूडी की पाइखली में हमसे करोड़ लिसिंग दने से पेरेल मराम दादा thousands करोड़ वाली ने हंदक दादा कैनो की कोई की कसोम टू टेक्नोपोल 770 करोड़ ने अदुमना 1 by 1 चटकीबा अदुगा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग द हेडक्वार्टर सिंग द लोइना थारकदर लोइना रिजिट पेमेंट तौदोरिबसी कंक्रीट पेमेंट लंबी ओइदोरिसी पुन ऑल टुगेदर 175 करोड़ गिनी अदगी मराम सी गर्ल्स हॉस्टल का बॉयज हॉस्टल का आई मराम की फादर्स असीगी फ्रांसिस का तौरगा अमुकसु लांगरे लंबी का तो कोयलास का तो खुतक थाबने लाख नंगनबाइन असीगी कॉलेज से हुजिकसु कोई यूनिवर्सिटी वंखनबगी मेमोरेंडम इंगोंदा कोई मराम स्टूडेंट की ना इंगोंदा पी सुंसोय सोयदनसु आई मसी यूनिवर्सिटी वंखनबगी आई अकन बहोनगने जै मैमसु हाइग्रबनी मरने मागी द इंफ्रास्ट्रक्चर फजना लई अदगी छात्र मसिंग यामी मागी फैकल्टी करी करी लोइना याम लई हारिबको मसिगी द याम तंगाई फदि आइदना कोई कनोनी साबने बॉयज हॉस्टल ने गर्ल हॉस्टल ने सिगी लुपा करोड़ मंगा नि ngasi jatra hunbada ngasi gi da yawlise adagi yamna emotional soiba tourist circuit ama maram da semi masidai da ina yam thawai yauna kaino tawrisi kaino gini kogi apai inga lai memorial sigi jaga se ma cover togani aduga lizai lake at sadimpukri sima cover togani aduga mega monolith at Wilong sidai sa lure yamure sigi ahum si se maram da or senapati lakana si ahum je koiba tourist spot oina
Hariba ahumji semkat na bagi namakta inga lay sidi ima sidi akoina lairembi oina akoina latlaga leide tampak tadi inga lay ima se akoina lairembi oina akoidi goddess oina akoina tampak latle ana sigi mafam si chu yauna semkat kadurisa lupa phagi nate ko se 6 crore ki thabang lupa crore taruk chang semkat kadur aigi khwaidagi phattaba amadi phaba I never I false promise of the never I paisala itna tawni hajinde I nang wada ba ina tawgada ba sanction leiro pon ngata ni ko ina ngasi lok thuk charise tawgi bu sodu ngata ni senapati sense ku birang ni mayam adu nga sigi si yamna maru oi ma pham oi dorin apai hinga inga lay memorial sine liza election ki sadim pukri sine aduga mega Monilot Wilong is Asiki Wilong the lady Monilot, she acquainted internationally focused over here. Otherwise, Queen Madam timely when focused or hook there. Other Huzik, time has come. And the Massimo has not focused or kind of Siki Humsima. I think Huzik Hagadoriba indoor halls. Indoor halls, Fanam Sagrabani. Minority communities say Tarao Gumba. Aimol gumba, kong gumba, siya ko'y maram sumasani ne. Si try macam Manipur da lady ba mayam sige almost ay ko'y Manipur da recognized tribe lady ba kuntra humdoi sige manung da kunga mari mga disagre sige whole se. Kusi ako'y maram gi kadi gi khar wat pa si kusi maram gi sadori si karor ani ga makai sang bani kusi sida sadori ba multi-purpose halls. Sida adum hayang sitagi dum saba ho gaya re ko adagi maram da sigi ground jo rong ni sem do se ko si napi thaba ya gani hujik Tamenglong napi ho re Tamenglong gi football ground je hana napi ho ya ram da ni husi napi phajana ho re apa phodo si su napi thaba ya gani phajana koi foli khra singkhat si then napi du phul kan sing khra sai ra ga ba tauba kan da fajana grassy oigani sigi sadori si akoi dikho gi su ma gi se kaino ma watpa sports ground se gallery ga tauba se ama watpa khan de komo sa gi leira ba leiti horin ai ngon da sai bra kari no ata bu ba ba ha ada ma shuti sang na longman gi bandak se Christmas ki tarik kunma thoi da gi na huji phabu shuti lowe ba adu di asom dari program ni nungti gi silak puni do adu na nang sida ore adu hore la kan khaner sia ta ko anu hojik sigi gallery si sida sadori si su 2.5 crore ani ma kai sangba adu ka akoi dikho marai bok phabni dikho hayeng ada sat ka hangchit ada ngarang mathang na hane ibani phaminab se dikho adu dai maram da lak thori nang su yaw do be roi khumusa su yaw do be koi punna tok se Kaisi so ada na kaisi sep so ada nara le ram na da e sar ai lakani hai ad kari no sar tok du je gi nge sports ground gallery du as sarai gi su wal li bani ne ha na adu na tan jar mai so mo lo khre punana mai da ma gi so 2.5 crore ge ma sarani ha nang yaw dri bane Oh, como sa que su leire gadi leire leitra gadi sarani 2.5 ya ma sarani yara ko du okay no sports ai khoi government sina handa one village one playground ane khone am launch away one village every village have to have one playground means health si health dina health bu phatra di krai dagi cm or su ke dog ba Sat pusungam da thok pusungam da kari dauni health is wealth nate health is everything aduna one village one ground na aduna adugi makhada nate one village one ground gina lupa lag yang khai gi loina village ko dingi paikan na koi hauri simadi especially karagra ground leiba achau bosum ba leiba sanaroi khara puthok pungam gadaba aduguma jaga sin da khallaga pibani aduna anyway I now kaino sula abanina
Kumusa Sula Abanina Magisu, Pununamaine, Sigi Groundsine, Aduga, Kumusagi Amane, Ahumse, Lak Animaka Sang Harani, had Namasimai, Tamjeram. Adagaman SDO office, Lido Sing say, La Pokre or Karor Animakai Animakayab. Hujiki SDO Lido Sing secret Tore, as per the announcement, posts have been created, office creation and a DDO power will be given shortly. Office functioning from temporary location, basic office functioning, temporary lady, basic infrastructure, office, quarter, etc. will be started. Yam Tunamasi Sava organi already fun later. Irang Sinakitang, Irang Sinaba. Hantak sahi ani muksiki the development that sat the mayam slow down to nungai tabakitan. Anyway, we should overcome everything. Adagi Sima SDO Kisimale, Aduga Maram police station ki se Lengi issue Masiata Malay Malay. Lengi issue Madu Maram community na to donate or any Havagi Amasutai, Adu Yaringi Madu Tunatopiro. Fun later, construction, everything ready later. Lane Lamgido Heglo Madumai Toxike. I think Mathang the creation of CIC Maram Gise. As per the announcement, PIC Maram was upgraded to CIC. Post creation will be completed soon. See Matam Kitang Sang Hirang Sina Ingasai Panjabado. Fundi already later, Finance Commission held Grand Makada. Aduga infrastructure and the equipment gap will be filled up in a phase-wise manner. Health ki matang lakpasida one happy news. Yempe ai hanasu taram bayare. Akoi district mangada Sandel ne, Ukhrul ne, Senapati ne, Tamenglong ne, Jiribam ne. Sidaida koi high-tech treatment facility. Super specialist ki se MRI yauba. He kainom na bada Kohima Salo, Konom na bada Infal Salo do natab. Just a Kogi Senapati Sida Madugi CT scan Madugi amount to 100 crore. 100 crore Yadugi special facility. District headquarter Manga Sida Pinana Bagi Madugi. Later, CT scan of the Anaba Rubam Impala Puno Honabada, Lambi the Lake, the Live Tiba Mayam Show, Senapati, the Hiro, the Tamil, the Gerard, highly the facilities into headquarters in the Madu available within Nabagi, Madugi, Portamekoi. Final Taure, Madusu Hayeng, Kaugunu, Govin Madu Hayeng, Tamil Long, the Kanogi cabinet meeting, Satkadorido, Adu Numitu the Loina Madu, Canotox. Foundations won't talk to us. On the Mayan. And the Matanga Maram Kulengi PICG. As per the announcement, PSC Maram Kulen was upgraded to PIC. Post creation gi in progress ni. Fundi Samane, as I Finance Commission gi Matang Dugalinere. Amana Nasi Rural Development Center Maram Kulenda, Multipurpose Rural Development Center in Maram Kuleza Taurisi. Zatra Hudisi 1.5 crore ki Nabat ki Makadani Adagi CRF ki ho Nasai Lambi Ahum Mama Nasai na Hajabdo Lambi Ahum Nate Aikogi Karong Esigi Lambi Ahum Aduga Tadubi Esigi Ahum Karong Esigi Ahum Punna Lambi Mapan Subject to correction Mapan or Tara Masigi, a Punba Karorsi, Karor Kunmatwani Lambi, Siamana Bangasigi, Aina Lako, Sanction Lairaba, Suba Horoba Yarabanico in Laxamisi, a Lakoxerisi. Aduna, I lotion Jerakuda. Once again, a Marangi Puarida, Ipaipugi Hatak relationship. Amagamanga Matin Panger Marang Makta, film Mama, launch story. Narang Matang Nahan, Koi 9th Gambir Singh Maharaj ki Sahi Tare Kundak Pagidu da. Adu ki film si Koi history channel da Kapani Husi. International ki History channel da Sahi Tare Kundak Pase Kapani.
manipur hai ba noi khoi na ngasi le riba khoi gi state se le ram drabani even assam gi part se le ram drabani matam du da burma gi na landar padagi 1819 madal landar padagi khoi gi map se ngasi le riba manipur gi map se le ram drabani up to the kasar pura myanmar kangbusina burma kangbusina capture tawrga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯇꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯗꯅ ꯀꯥꯡ ꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯥꯟꯗꯥꯕꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1824-25ꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯌꯥꯟꯗꯥꯕꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ as a kingdom recognize tore haina brahmana lauthola matungda british ka torkana treaty of yandabo sign tobuni madugi film do hujik kaino da khoi history channel da kap ko dore aina masi hogdore je kai gino ha pakanda sahi tare khundak pagi madugi war thengna gi ba awaga thengna gi ba 7 years pura nupi angang si ka manung da pusalaga mai tharaga hatpani nupa sina khubak ta yairi le ga sorok ta pubani adugi wari dugi ai lire se kai no da madudai da khoina sinari bangasi ngasi di arambai hana mana hare arambai si de khoi khulai de gi maming ne khoi taman ba samatu no troga langba ga sina ba sagona madugi arambai sigi maton sumaina tumba sida taina na ba poison se sina hek kitang seng ba ka dum brahmins na yam kiri se dune hek madugi ta machin sina thengba kanda luna sangasu sangdru ibu thode chibadu poisons sigi poison je kanana sengbe kanda naga singa sem matam dogi puari ne kaino da iba pone puya da iba pone maring yawe aduna madugi amamang dagi laba ikhogi oneness jointly ekhoina dominar pa struggle mayam do remind of we one nothing else aduna madugi do hojik kaino de he kap hobuga history channel de he kap khibuga dei de khoi club the village da khoi phangan ba yarani wari asengba puya gi ari wari singdo adun lotion jar ko da once again mukan haijari church ki leader mayam suyori aduga yamna masak naiba nagagi maramgi leadership mayam su yauri aduna hujik laiba manipur gi phibam se tangdu laita ba peace porokna bhona bada se es diwagi president su yauri I need your help somebody has to come out aina ngasai aina kopai ena akoi lingkat khina palaido kopai do linga matung da matam dugi naga amri kuki ani gi marak te khoina kochen chelaga hona giba madugi role do madu lobby bo ji hore ai tabalai ado hena kitang aggressively lobby raga athuwa matam da manipur sida santi hala erga ya maroina khoi gi indigenous peoples maram sahi lising dagi sida akhoi gi manipur gi indigenous people oina lakone population ngasi ba the lising yang khai lan ngamdri ne but in some constituency lakya like we broke 400% increase though 400% voter list aduna indigenous people singi concern my horon degi laiminara ba khoi gi recognize tawraba tribe kuntraga mari ai khoi punna laimina da bayaroi punna se hingminar pane hingmina gi doini sangai ethnic park ka sari ba yum mayam do mau gi yauri maram gi yauri thadau gi yauri wifi gi yauri gangte yauri paite yauri jau yauri they are old akhoi gi ariba settler akhoi punna leminar ka banina kaina bi yaroi da aduna madu government na su madu gi against akhoi work tok de
Masai Govindasna haibadu. War on drugs to save you, to save the generation. Identification of illegal immigration to save you, to protect you, the indigenous. Masing ngamjadabana koi mayamsi protect nongnabugi tawrubune. We never said to all. We said only those who comes illegally. Legally hana constitution da koi manipur gi kaino the gazette phong na leiraba tribes singu da koi haide. Akoi bu lanan sandokunu lana lobigunu. Aduna wafam kharse thamjarga maramgi discipline maramgi ahalaman sina akoi bu nungsibiba nahan bakta da yongsak mayam da pura lakpa da aisu kaino da Facebook da thagal ure ne yongsak mayam da ullaga as phone daro ko se ai nung design piro ina yongsak to ba aduna give and take ne nakoi gi nungsiba akoi gi nungsiba punjal lakpane aduna isona puna maksilakpane akoi kanano ne what we can do akoi karsu to bungam de whatever magi isol magi apamba ningmi matung ina koi satpane aduna marangi youthing aduga maruine nagagi youthing nasai dikhona yam thamoi songna haibado thabak apply tawdri phangoi IRB do noina lamjen chen ba yawdri khaloe ba yumda leibado kawraga khaloe ba hantang na khwaidagi highest weranguni senapati district 60-70 yawri hantang na kwai yam mamang da di manga go matara go mga yorong wani aduna participate to bio ai wari yam ka haram ka ngarang mathang ngasi humni muk sore nupi masang kholai mama ne ma pan purka ai di parikha se haido ki se kawr revenue ki es pawung korme kappe kadore spahung ai parikha ai revenue ki officer khanbi re ai no ai ngon khormi kai no nang mama mapa du na su simu khoi di sik wanom basu sat khidi ama su sat khidi khoi gi sa je sumai khanbi re nupi masa si kari wor me khoi gi metric ki topper wor me metric te top ta khiba ado na revenue ki khalle na igi la ga means nga e na ko aduna masai Francis na ibadu maina paisa ngakta su khaluno paisa laitradi thabak changma ngamoy du toro a mamangi wani koi hujiki anobu government da dugi yam kana laite koi paisa nusa adu ada ba kasu laite merit yam bataw aduna noigi leibang ne noigi service ne noigi bharat sarkar na pirei phan mayam se koi mayam gi ni nahangai phajana equally share torom da boy wan huji birela kana equally share toro kana maitai na su saiba tribal na su saiba nagana su saiba tawba yen na ma phon na pulap thamamaga di su sainaram de ba khangdamina huji di yen ba hora me loi khangna amina yami ga yam de ga aduna ai isor gi mingda gi haidi ai am transparently kari guma corruption gi mami ta haloi thabai ingang sida ina nga silaw thokchari ba tawri ma am se time bound with quality loisan mangaman bio masigi damakta na khoi mayam da gai cooperation amani support ni jari any karigumba khara kainom haininga ga su thabak to thingbi da ba workers sing do phobi da ba chaibi da ba ngangbi da ba thabak to dum so laga progress le laga any khoi gi darkar le ga su ngang na ba adu gi pattern duma tawbiu haiba wafum khaje thamjarga ai maram gi ra punamak marone youth ki silnaw na khoi punamak isorna nada yektana fajana mapung phaba mi emam ko henba ngambado isorna pinabisno aduga ahalaman mayam punamak ai gi site gi yafa mangol pijari aduga ngasi lapiri ba mayam punam ko amona